Yingri Purple Sharatchandra Sharma Manipur Taram Nokchari. Ngasi is the topic say freedom of speech and social media happy Kanadani Madudi. Kayam the Mu Wiki can the freedom of speech cam labor, the social media, the cry boba, Takapayaba, Hypertan Kanadani, running him regretting the I get him from the Mobi, Shinajin, Tamu Tramuki Yanatamo. Tamu Wiki, oiling him, Chongtham, Narendra, Dr. Chongtham, Narendra Singh, a pocket. I don't want to tram. I hate that from ministry, but the Phanjoubam is the improper. Yeah, I'm sitting on up. I want to come in like the freedom of peace, Aduga, social media, Sitamo, Maswa, Shikrabo Yaba, Yadaba, Aduga, Ning Tame, freedom of peace, and a cry of Taba, Yadaba, habitat. I'm an teacher from the Canadian. Wait, Marusu, Wiggy. Nangthokpa madi phongdokpa gi ningtamba freedom of speech and expression and haibasi Constitution of India da fundamental right oina citizen purumaki oina yaudra leibri tabudabu nani bhengang badi yade se ka sangsar se miyo be hingi go nina hingminari bani ekoi se loina makana amana mipan tangdana ekoi ni hingiba sovereignty and integrity of India asita kaina ba potti Exactly. Yaroi. The friendly relation with foreign state. A quiga Mapani Lebaka, Lainava Marida, a queen Amaru in the Kinava, a doom the Karak Polonda. She the gay a quigi defamation. Migi Mixat Mang of one Navagi right can isolate the contempt of court among the Bichars at Teriva. Karigumba ki sama kaksida akai wat fok da ba makon maron yes wanga asigumba pot asi koina ain jina adu athing thamba yawa asmaina koina leibaki amna chikna panba unity adigi sovereignty integrity of India sida karigumba solokpo oiragadi asi ain amana athing thamba yagani na haidana leiba asi what asi mapunga jasini yes adana freedom of speech and expression phongdo pa mading ang thokpa gi ningtamba masigi scope se amohen yengadi America da freedom of press ebam le yes masi moi gi dadi kari haina haige wo fourth organ haina hai arthadi legislature ne executive ne judiciary ne ahum masi organ ahum sigi mathakta freedom of press ne haibasina organ mari subne haidra amaru in lowa leba amchalai bada makoi se yamna maru oiba maramdi mioi bai bisi landaba ngamdi aine si horok phamsi dharma isina horok pham mado ne yenguradi dharma si kaina ba kana ana khangmano mi si puning de sauning bodi khoning bodagi ahen bo wanga gi ba hoitam asingma mayam singa si thuandana ba Masibu section na yeng bagi wafam masi aina reasonable restriction in ainam na lepi masi maram jaba executive na heto yaroi ainam khak lei batai aduna atopa magi em dong yeng taragadi akoi gi mi si mi pha bi pun gi ain general oiba kanawa mi pharabadi pun kunwari manungda magistrate ki mangta puthokadu ni kai bok sing si exception mayam gi manungda preventive detention ne hairibo yes hojiki matam gi hujik chatna riba preventive detention gi aina se national security ekoi NSA ain khangni mayam history oina kone khadi yeng tardi masi British the paling gi matam da kari gi damak preventive detention gi ain jil Defense of India Act 1939 ebam le masi makhada mi si hekta phabi hekta phabasi Tawudi subversive activities Levaki Mang Takna Tawi Kaina Haiva. I think defense some of the communication Gumbada could think Jalapa, Tabak Matam says the Fazan Anavani. Rulam say defense of India rules and Machina Masisum Indiagi Matatasum Saturday Lakpategi. Karalera consider India Ningtame. Ningtama Matam 1950 the Constitution of India Japam Matam says Shema Matamda. Preventive detention is India Machabu, what Padiam the season they give a port of British Massaging Makoigi Kudum not Tambayana. Other than Masi happen to see what I give
अदुबु करिगुम मरम खरदि भारत सी कॉन्स्टिट्यूशन चटप होरकु मतमदि इरांग याम थोकप लेबा ओइग्रे माने लम खाइदो उबदगी अदुरदि करिगुम मखनगी अकन लो खर थमदबदि यादि ना असि हापी आर्टिकल 22 ने हारिबसि यावरि अदुना प्रिवेंटिव डिटेंशन की आइन सी अदुदा फंडामेंटल राइट ओइना हापी अर्थदि कनाव मियो एमा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक नत्रगा प्रिवेंटिव डिटेंशन की आइन की मतुंग इन फारबदि विचार तौदना थंबे यादोरि यस मीजे करिम कांदा हम गैरदी हे पाम पालाबदि विचार तौदना दुम लेदोरि करिम त बा कयम पुत कोर्ट की मांग द पुतो अरोय अदुना अदुदि मसी चेक एंड बैलेंस दि कमाइन थमनी है ना अदि अहमदा हेक फाबा मतमदा फारिबगी ग्राउंड दुदि मंगोन दुदि खंगल लनी यस अदि फारि ग्राउंड जी करिनो करिगनो फाबा हेक्ते याबरा पार्लियामेंट मतम की सेम आइन दुदा करम करम ग्राउंड मोई प्रिवेंटिव डिटेंशन एक फाब याबगे है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन मधुदी पार्लियामेंट पिथोय मधुननी प्रिवेंटिव डिटेंशन 1950 सेमे चाही हम चनन मने सेमी यस अदुबु 1950 दगी 1969 भाव दुम सांगदोक सांगदोक दुम लेगी अदुना करी उबगे मसै सिदा हाइबा मतमदा कॉन्स्टिट्यूशन की एक्सपर्ट भारत ममिंग पनबे याबा मयाम लेरिबे सिंगना मोय मोयना पिरकपदा अंगम कांगुना प्रजादा अमदी मखोन थोगलेइबा प्रेस कुंबा सैसिदा खजितंग मखोन सि मेटपा याबना वी पोटता मखोइना सीजन ने हाइबसी अइना हाइबनते आसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट मैमना हाइदन लेरबनी अदुना बु चाही म सनने हाइबा प्रिवेंटिव डिटेंशन 1950 से 69 भाव सनना हले ओके फरे अदुदी लेबाक सि इंगे अदुदी याम कन लेतरे हन खनबसी हे होरकप सिदा नेक्स्ट लाकदोसि प्रिवेंटिव डिटेंशन एकी मतुंग सिदा मिसाइन मीने हराउन हाइनगिद्रब आइनमा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक एव आइन से असि सेमजलेइबा मसिदी अनपफना बम आदों माना ताकनब तोग्रे मसिदी कॉन्स्टिट्यूशन की ममिंग लेबे लाइरिक अमदा मदुगी चैप्टर म पाबीबद मयाम हेना भाब तागनी यावरिबा मयाम सि करमाइन तोग्रबगे मी से लाख अमगा लिसिंग यांखै गुम कासी फाजलदना कोचलदना याम तोगी अदुदगी पालिबा सरकार सिगी मथक्ता वांगा कदौबा ओपोजिशन लीडर सिंग से लोइना फाजलगा थम्मी कोर्ट सिंग सिदा आइबु फारिबसि करिगिनो आइना चैलेंज लाइक एन इमरजेंसी तमो इमरजेंसी को मनी इमरजेंसी ओइसु ओइरे इमे इमरजेंसी थमजले इमरजेंसी मदुदी मसी अमु तौबसिदगी दि कोइ पॉलिटिक्स बा खरा हाप्ते ब्याद्रे जानताना को मेंसुं पारे को मतम सिदि मुथले मिसा मुतक्रे ओके तमो मखोइसु मिसासी मुथलगा प्रिवेंटिव डिटेंशन थमनु सि कायदा खंदि खनगिमने अदुबो एनएसए लै होजि बोग लेरी होजि लेरी अदुना एनएसए सिदा लेरिबा वाफम सि करि यावगेबो कनाव मियो यमना असि प्रिवेंटिव डिटेंशन देदि मरानबगे दनि तौनते माना तौरेइबा फिबम मसिना करिगुम मेटेरियल खल लेतारे मा करिगुम खल तौरे माना तौरेइबा पोट असि अमा खंगना यारोय करीब सीरीज में मांगों तो उब फंगे माना तौर इसी करी तौर के वो लेबाक सी इंग चिकन पान बद से थेंग पीबे याब थब सी मा तौर ए अदो तारगदि मखा तौरक तन फाजल लग थम थम प्रिवेंटिव बसे तमो खाना तौद्रिंगिदा खंग बदुना असि कॉन्स्टिट्यूशन करी करी चेक एंड बैलेंस करके पीगे था हूं कक्ति थम्बे याब अहमद प्रिवेंटिव डिटेंशन दा मी एम थम्बे याब से भारत था हूं कक्तनी अदुबु था हूं सिगी मनुंग एडवाइजरी बॉडी मेटर से थाधरगा मखा थंब दरकार लेरिब्रा लेत्रब्रा आइन हाइबसी हाई कोर्ट की जज ओरमबगुंबा मना मागी मकोक ओहलगा चेयरमैन ओरगा तो खलेरगा मदु ngasi होबा अखोइन लारिक थिंगनजब हाजबनी को अदुगुम एडवाइजरी बोर्ड अमना मसी कक्थ खरो आइन हाइबगी वा अमत लेतरी हाइ अदुम फम्मे थंगुरदी एडवाइजरी बोर्ड मयामसिन लोइना सपोर्ट अदुम तो ओके अदुगा हारिब मियोई सिंगसी फारिब मिदुना थुना मागी रिप्रेजेंटेशन नम थाना बगी खुदोंग चाबम पिने अब अदु पीरब मतुंग सेसिदा खनगनी अदु दुम ले अदु खोइने येंगदबदी था अहुंगी मनुंग द सांगदोखिबा आइन करी हारिबगे एनएसए द मा फारग थमनबगी द नियम करे यावरिबजे मथंग औदों लके तमो तौप्रदीप एज ए होल तमो विद मोर स्पेस एंड ऑन एंड सोशल मीडिया से कमाई यंगबी तमो दुगा मरोने मणिपुर थोइब थोदोकसिंग करिसिंग ममांग अमसुंग मतुंग अदुगा लाकदबसिंग येंगा कमाई यंगबी तम सोशल मीडिया में अखोई सोशल मीडिया की याम कना लॉ से लेत्रिबने तसेना हारे अखोई इंटरनेट है पोस्ट मक दसु यहाँ सोशल मीडिया सोशल मीडिया खन तब तम फ्रीडम ऑफ स्पीच यार कान तम
freedom speech thing thai gi social media la kan sir is it's a very new technology has Facebook as 2010 thole ni or hi tara phadre ba mai to Twitter me thang thong nei me si hi tara gi manum loi nei wang tani internet ma shoot 979 Tim Berners-Lee puthom ni 979 de hor purina si law sem se ko loi dre yo internet ki related matters in sida chap chabi law kamai to control to si hai bi law sem loi dre loi do nan tara khoi gi internet technology sina no no steps ka khala pani tan law na tan phang da hai da khoi example na putho kan se khoi gi thaina music sharing peer to peer music sharing Napster le mina khoi loi ni khoi matam chai ta gi mon loi ning thani da Napster le me am si music sharing music le kan sida atopa mu share to si internet thak thak share to na sida music company me am sida moi pitha mangi moi case to pune case to kan sa no moi na law si ati ati hani ari me pal law lai ta gi educate to ga den lo pal kan sida Napster thing yellow thing kan sida numit jeon tha mani phau de LimeWire no adugi mai same law same law lan tho same ya LimeWire thola ga mu peer to peer hai ga size server de server to do every user is server helaga mu share to re adari LimeWire adu su amuk law no mu tang khalaga si adu yaro yadre kan WhatsApp de kari me ha file sharing me thole na law na ta na phang do ma phom moi re ba adana khoi gi law si kamai apply to gi he se si amna luri social media ready social media de me am haina kan sida hajda social media haina kon television is da regulation yam lite aduna yam tina hena ka hen me no ri television ngang da aina se sama had the freedom of speech da sibo digi hen do se hai kan sida interview to ga interview ngang me atop ngang puduri aduri same law den pani abra kai si internet lite re aduna hadi haina ri television ho padan regulatory print media gi padan regulate kui da sa na chahi cham jani to ram ni mai di chap chana case mathang tena kan sir was am refine to re wa ado television bhalo so regulation yam yaud ri hai kan sira internet thola kan sira internet ki di ado kan wild territory ado wote territory changbu chamani mi am su hai kan ni se kamai control to do ne have si chap chana freedom of speech kamai control to ge have si yam luri with the sen hai ga dewa ado ga khoina hai kan sira sai hana gi lejable law me si panya hum dikhari yore ado panya ab sira hen dog na pansala kan sira khoina haji gi thoi be irang de song le si so thopam dog do thokre khoina sam hai la ka pet ngang min thole ga ka pe nga ga panya law le ri khoi opportunity gi law le ri adigi machine tv gi law le ri hai machine tv di oi do ngang bi law le ri siu miam pala ga tor ga di me am si ge su e law gi madung tok jam ni hai ga do ado law sir ka hen jan na to pani ada bolo pan chalaga mi se ta phade de phara ga mi song ri na si po ja khoi se thole se khoi na khoi sra haji thoi ba case kishor jani hero ni hai ma example hai wani mai to kan se su ya lo pan chale pha wi to kan se si to khum thok de na me hai ne to so da adan me am song ri se so ke do bi da machine thiba gi nsa pa nsa hai machine dire e bu de ko sin dire pha bu di ai ki su kai di pali be act mai obscenity act pa lo ne obscenity pa gal pali ki su kai de ba lebak thoi do re hai abra ai sa mati mana khana hora ga smoi lebak kai han do re phara ka de adudi mayam song ma sa dam yes tamo taw mi kamai thamni tamo observation na sai gi freedom of speech and social media tamo kamai thamni gi tamo bai Pradeep na bhajan de habire khoi social media gi tongan ba hoji chap chab lo leitri na yes hoji bok de apply to si IPC de loin palaga kano da phaba ngak tani khoi social media ga mai loin phari je aga hoji laksani gi di khoi freedom of speech and expression hari je khoina si absolute ne khanba somebody among us hai tare ekhoi gi marta mi yaud do sunate ekhoi de pi ba freedom ji kadai bho da khoi extend do ya yes kadai bong sapi sai po sim khak ekhoi ni yam kumni yengum change check balance che ekhoi na ji hangduri si ekhoi da pi ri ba freedom ji kanam bi do no yes ado kana na phangdo ne bo question bak do yo ado hoji kana na janoren thambi gi ba America gi freedom of press lai bi si da freedom of press ai define phajin do de ana freedom hai ji define to the area khok yam na grey area moi ri ado India gi di yam ek seng na citizen na ba press ka ani jamane ba freedom ji da masa gi speech ka expression gi ani ji da akhoi na tongan ba masi gi ahen ba privilege hai gadra kai mo khudung cha ba leite ba kesu leite to bu de bu supreme court ki matam gi ruling na akhoi da madu gi sibo budi yai natra gi yadi hai bne ba mayam ma ta ki budi le re mamni press na torbo thabak tu da yai natra gi yadi hai bne sibo ga mai le na ba da aduna ekhoi gi freedom of speech and express hairisi ngasai gi janore na thambi gi ba Indian constitution ge article 19 close to the restriction ma yam piri restriction si da ekhoi jana thambi ba da sum sang mani loi ji bha pu da si thabi ba morality and decency bo hai yauri natra
adagi miyam sida ina kari ko gore injil laga irang thona ba pot tawrga su madusu yadri have yawi sumaina ekhoina yada ba pot mayam se si ekhoina tawrga di ai gi freedom do mangi doine aduna swaita la iba pot sidi aina ngangning ba ngang ba yai aina phongdong ba phongdok yai haidana lambi sida aina akama pe ngang ba society ama lerga di kai guma khara restriction ama lagi dong haje reasonable restriction haje adagi india gi wena freedom of press ki la kan sida press is free when gedong ni freedom bigedong ni it's an every kind of thing leadership lo yar mem tabo do bu akhoi gi freedom sina kari gumba maning tam na think bam do yaudon jakhra gadi yes se turiena chendher ko torban hai bang nga idna kai guma torban ji lem da di sing hina khulak te jangelaga khudong cha da mayam thon bodo dumaina press ke freedom sida guideline khare limitation guideline khare yaudrga di si akai bala kane na ekoi da guideline am piri jumidam adu athing ba pina ba pot sidi india gi wena small and medium newspaper of india na hana mogi ware ma hana lawre press ki athing ba khare leidong ni guideline leidong ne adu bo moi gb da budokan na gb no gadagre adagi second press commission hai tare 1970 1880 to bo leigiba second press commission da si posing buthong na re malni kana da press sai si lai si hana di ekhona dawm si mingon information pi bang hakta wena ekhona urame ha ma da press ki mathau ji pau pi ba khaton urame pau de gi di ka dore education nai ba potnom yaw press na education to yare society si mi me da entertainment pi re adagi mo hapse lai sina public opinion ji form to hole pi ramina public opinion ji form to bo ji press na role loksala abanina public opinion sida ekhoi karigum khara hairaga public opinion form tawraga di misina lebaki mathakta karigum khara irang sagabai khudong chabo bobo logidoine ba ana sigubo mayam ji an kanda press sai si karigum ba athing ba khara thamgadabani haisi loina mani yayo tawbodabu press ki athing ba se mapan gi force na oiroidoni press masana tawjegadong na habane PCI ni piro guidelines ana PCI na Press Council of India PCI na khoi de piri si guideline hayo rules na traga ti atopam thai deba khoi da singai di tawbiu singai na tawbinu adu sigi manung sidi da yana yana ba pot tawbiu haiba potu ne ba aduna sigumba lebini na khoi na freedom of speech and expression haijeraga su khoi madugi law gi wang da tawbiya da ba pot law na kai gum khara athing ba piri ba adi atopa mana ya maru ba area ma haitare freedom of speech and expression sina kana gumamgi right to privacy adagi public order siguma mayam su ka help pam te yadu pone aigi lana gi post da magi maning tam mane na aigi lana gi punsi da mana pangtuk tor ko pangai habisu yadu ana siguma mayam si ekoina pangang gangi pangi di chengi ne heta chebi adaba duga tasing herdi huji pohuda chap chaba lo leti to bu gre ne gre ore ga di chap chana masana su gre ove yerani maso ye kem thangpa ya ba thangpa ya da ba je masana khang chaka da ne social media da thagat nari sing je hoi thagat nari sing ji kana gumanu complaint tor ga adum IPC makar far adum exactly jarak pi bi ayo pha da be wani to bu kana gumna complaint tor di pha ba ya bani tasing ha kan da huji mang da pha ri ba tori sing je tasing budi mamang da sum bharam ba ya bani tasing budi huji photo complaint de wani tamon endra ai lak ning pise tamo maroina freedom of speech ta tamo mi phare tam ine se pamba ya bara ya da bara ine se krai bo mongon da pan kan da krai bhawa chum ba jano chum dam jano sen tam ine se pan ba targa di ine se da kana ma miyo yama sigi ain si matu gin detain to no bagi matang si kana ba kan da no mana tori ba thabak ado mana nganga iba loan ado amadi mana mangon dagi ori iba pot mayam sing si leba ki inna chikna pan bada khut thingjan ba thokada ba yes leba kang khong chai ba thokada ba adugum ba subversive activities asina chingba mayam si leire hai ba posak asi mai mathak ta masak si leire ba kan da district magistrate na sungami state government na sungami order dum thoga adum phabadi hai masak tu mangon khang ga mi si sing ni si phangmudagi nang tori ne ai si baramuduna preventive detention da phabasi NSA da phari si sumi adu husi ke hari ba masak sing si gi leidi leibi tai yes padu nung phado kana no na campaign ngang ba natraga kana go na nung phado yam na kai na ba wa mangang ba haiba tu khaktana su oidba yai matagi wahai du khaktana di leba kangkhong chai na ba pot mu oidak ta ba si yai hai ba adu di ngang iba tori iba magi mathu do adu matug ni yeng tare yes yeng matung se sida leire na khanga gadi ainam leibani na yadi aduri ni phabadi ainam leibani na phabadi yadi aduri ne ba aduna khoina usika mamang da khana gi ba khoi gi mobi na ka hudo iba wafam ji phasabani
gray area yam leire side area yes aina panbusu walam badi decency and morality ka wa wafam si mahak na palakpadagi amu wafam amsu dum thole hoi da akoina constitution sida fundamental duty me amam supiri Yes. interpretation to tare dordi chap chana masi define to na aina leite ergadi husi hingi ba jumlei kare amadi akoina hingi ba koina paliba leiba koina chaliba aina sigi mieng mayam si loina punsil laga yengap tare hai adordi fundamental duty da adum yawbudu su akoina yengbada yamna yawri kuda moina constitution amadi libaki isai amadi phiran इज्जत सम्मान लेने चलू अदगी पीस एंड ब्रदरहुड शांति अमदी यामना नुंगसिनबा इसिनाव एबे वखन नसी थमोइदा चेनबगी मवोंग लेयु अदुदगी टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस derogatory to the dignity of women नुपी गी थोचन नौजबो मपान थोंगदा लेरिबा निंगथिजबा पोसक्सिदा चैथेंग पिगदबा थबक पुनमो लोइना थादो environment protect to asina chingba yawreba mayam sing ka sidagi khoni yengak tare decency and morality is kadaida karibu kobugi masi leba khuding ma ki loin khenade like kai ba khenari ni moral standard is kai no haina khudamoina kana mi ama akhoi gi chatnabi sida kare ho ya gen thaban chung momam da nupi ama ina pai ba kana su ki haira oi nonga laga mana sorok chalama matam na ina khud pai ba wa kai na rakani ya ba pot nate leba ki standard tuna adwaida yanari ba pot mayam do masa lumma ba nupi ama Mumbai go the bus carving am the help me hai my maning the parga thalo inkat pi but thank you hai ma madu akhoi sida yarwa decency and morality ajali ibne aduna di decency and morality hai sigi ma sabsaba definition am india ge oine pi badi yadi yarwa do malen khali madu di interpretation de sum lakka tamoi je maru ene se pamba se yadab ne yadi hai yani to bodabu madu taseng district commissioner kanogi deputy commissioner hai da tamo plus magi district magistrate dehi me adugi deputy commissioner oi dire tamte to bodabu reasonable ground di pem di to pune ha husi ke hai to ain de yauri ba poto tara yengadam yes exactly tamo tara ga di madu gi ground da sigi phibam sina nangmo da leibana maram mo nang di ten torim ne si mo da khangan ga dorim yes he is an magi phariba ma oira nupi oira nupa oira family khangam do oira tamo maru oina tamo tamo ene se pam se yaning di bora tamo natragana che freedom of speech tamo pangang gang ba ngai se ba sai bai re adu phari tamo pha ba du yaning da bra natraga ene se pam du yaning da ba se tamo exactly question da tamo si posna na akoina am dina khena gam na akoina press ko yang answer di koi question tawdo ne question tawdre habi wane akoina koi question tawdo ne kai phari no hai koi question tawdo ina kanam to question tawdre si pose akoina question chumagari ka sai chummo chumjare ro chumra bai hangom thoidna ro phari no sai court am thadore thador kan amon phari si main phari court am thador kan sida executive ne chawra executive na mu court de hena oral to ya bai put ka hangam daga rena si hangrong mi samdi yaudre akoi press adurane akoina kitang press ki kitang worrying oiba press ki sidare ena haise press da akoina press ki mandate da akoina sai American constitution na ina khrego article 20 ko ne article 20 je haise mi phawa ya de tasing haire ki phawa haire de phara kan sida maram yaudre phaya de innocent until proven guilty hai position article 20 jo haise me will protect only law dana eta banga phaya de haire law sina he jalaga di mi ki individual right lady si kamai to ke da khoi ki human rights universal declaration of human rights 1948 thokhrego 1940 india's signatory oibni india gi matung ina adil leba khar khale leba am khara dana aina international treaty ema soi to kan sida it becomes direct law akoi leba ki law jare india gi man ta america khar sleri hai doga soi to ga su I see obligation lere international law follow to reality tawri tawni aruga akoi leba ki don kining sen to tawni have sida akoina akoi kan sida constitution habjal lakne do se akoina signatory human rights ki charter akoi soi tawre tawromia akoina directly akoi aduna akoi law roi aru akoi law da adu ma'am habjan ni hab kan sida article 20 jo amane ba article 20 jo hai si pha kan sida maram yaw pha yaro have ne ta singa ha ga pha ga de maram pi da ne mo da aruga until proven guilty innocent ni adum dandi pi yaroi phadam pharaga sunang dandi pi yaroi hai podne adoga article akoina sai gray area hai se akoi sida india da gray hai se indian constitution sukthai me article 300 gana suri 350 60 suri na aduga england ngumri unwritten constitution I the book akoi tradition ni chanabi me am sida interpret toraga soira ga di akoi sidia de no mo irtun do soira da bida court ki interpretation da chanasi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯊꯥꯏꯅꯗꯩ ꯂꯩꯔꯦ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯩ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯁꯤꯗ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯦꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯇꯧꯁꯤꯅ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯏꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯥꯡꯉꯝꯃꯣꯏ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯏꯔꯒꯁꯨ ꯂꯣꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯄꯣꯠ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯒꯅꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯣꯗ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯊꯥꯕꯜ ꯆꯣꯡꯕꯗ ꯀꯛꯊꯣꯛ ꯀꯛꯁꯤꯟ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯀꯝꯁꯇꯥꯟꯁꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯦꯠ ꯊꯝꯃꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯦꯟ ꯗꯦꯟꯖꯔꯁ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯤ ꯐꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯐꯥꯄꯉꯥ ꯐꯥꯔꯦꯅ interpretation yaurakandaase ma tori circumstance du phawum thokte habigi interpretation lakpa du mokhina gray area le du mokhi law sing safe ri lo keima gray area sungam thamda bi chap chana si tor nang khongkam kan lo nang phani na ngasai armed forces special power sector kap na sin kap ya ina kap ni haraga di law is dangerous oi helina adu oidanam na khoi gray area thami sa gray area sing phatam na pharin ta sing haraga di ba adu american constitution di mogi amendment 27 da ni mo yaw so page manga trunam su ne adu loina mak tawde freedom of press hare adu kamai interpret tawde no freedom of press hai na ina irag me de so nya roi ai freedom exercise tawde me to freedom so nya de ba simadi yam tin clear roi aina loina mak so khoi loi free oi ha kan sida aina free oi na mi am da phu ya roi mai freedom product no freedom le ba aduna balance la masala lak chei na si balance khoi thamdoi se da khoi sida tasena yenga de kai gray area sida lere ada ina interpret on on to yai have su su na te da dik bosu gray area sa thoina khoina sai hai dani kangom na ga se sangom ji hawe ha kan hakam hauti ha kan na adu how adu gi interpretation le jana ba khoina sangom ji hawum thoi loin thak da ne ha ga de khoi thaning de loin thak ta re lo ne ya lo thak do ne thak adu to dana mai na gray thamam ta sin thamam ne aduna khoina sida singbai di sem to hin jana ba sem to ya khoi adu na da bi miwa bi experience miwa bi desire have si loina mak content to thamya moi aduna khoina hadu gi interpretation jana ba da men thamo se na thamo bi pone da se na yam harmful oi posun te gray ne am hejal ne am to sola ga di masi kinak sem doksi ne am sem to ne ra parliament da phamaga mu lo do si bori ya lagum se sem do te ne ba intuition to sem na constitution se fix when like that america has american consider moi amendment license ha na moi constitution declare moi independence declare to re si to se I re adi matung da khoi experience matung na moi first amendment se yaw sai gi freedom of expression press ka dori me am second amendment ta sai gi khoi khulai pa ya ni khulai ba hanga do ni ko moi america gi di freedom of phang kan se moi di lan hor phang po freedom ni na khulai pa ram da ga di britain pa pa se ni khulai pa ra ho gi lai ba ni khulai pa se khoi safety ni khulai pa se second amendment yaw rin ta sin ha ga de ba adu phai sai to matam gi hajimu second amendment si khara to si hanjan ji khulai yam pai malaga mi am ware na hajik mai amendment to ni to rin na sai to matam gi na hoi da ka le kum tum sendo ga na ba gi sem lo ne lo le yam mi na re hoi cham ne ya dre lo ne ma na lo ya ai na ngam to na ni ha ga di ngam na ta na ba la ga di am ta hin ya de na si su hen gum si adu oi to do ba hoi lo si sendo pa ya ba lo di oi si matam gi da ka lo na da ka le be mutung ina hoi adjust to si ha bi gi mo sem ba lo ma ta na tong wi la ki tong break ki mutung la kham tam break ki matung dai fake news ji yen da Manipur yeng bri ba phom gi punam ta thun putun la ki fake news yeng dan le biu break ki matung da yeng bri pun pu amuk kan taran muk cheri tong bi ai lak chapi tamo ta sing hai kan da for example tamo siden khak na ta ba tamo pawmi mo re ba tamo pawmi mo re ga di tamo pawmi moi na krai bo hung ko ya ba ya da ba adu ko pawmi mo re ga di pawmi gi sometime karim kan da thodo ma mana freedom of speech ta pi re tamo pawmi singi proof le ba orange le ba yam sin tung in de kai ne waro bo ko le singi tamo ma swai na krai bo chum ja no pawmi mo na limited level le ta sin tam question si direct khom jeng dai Pradeep ki ke no do dai please hojik particular nipa ma phare akoi journalist marak te gi pharu ra matung da amuk government na NSA dam su fazal hoi tam madu gi NSA gi posi hoji high court la madu gi matak ta appeal la khrabni na ado area duma lali chu me du high court na le yes tamo ama chakre hoi tam hoji lai poti hoji gi pawmi hai tare ko pawmi sina phare ji kari ko ji phaw yes ko du ne ba khoi amaro ni si ai khoi na ai se noi pai ra men khalasi kana gom ne na lut tong na ba changu buda ai pawmi moi na mayam gi pawmi khunai sin ai matung da ai lepi indoribra question number thole yes ai khoi na pawmi ama wai na pawmi gi tongom do kwa thira kana tau do kana da ma gi duty pangtho pa ga mari le na kana go gi obstruction am la kan da madu dam da khoi myam lep khane exactly si am so phom ne yes ara go hoji gi particular mi si aha ba faru re aha no pha su I paw ga mai le na handa ki na tabda handa ki hoji gi detention sin na ta ba aha no pha ba matam du su ma ki pawmi ge simbang mari le na ba issue da pha de ma gi social media da post to ko myam ga pha re
फारूबदु कोई थादोक मयाम चंगदना होनादना थादोखरे थादोखर मतुंगदा ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन वारे ओम लवरे मरमदी क्रमाई तोगेदा पाउमीना मसागी सिनभमगी वांगमदा तब थबक मरोना सोशल मीडिया दा पोस्ट तोबना सिंगबम मयाम सिगा मरी लेना करिगम पुलिस की केस नु लागदी अखोई मदुदा मतेंग पांगदबा हाइबो वारे ओम ला मद पांगबसिदा अखोई मरम सु चाब खर वाटपम सु लेयो मरमदी पाउमी सिदा एब्सोल्यूट फ्रीडम बिरबरा हाइदो पाउमी सिजी एज ए सिटीजन जमानबा अखोई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फंगमनी मयाम हाई दुगा अखोई जमाने तबुदबु कनोगी सुप्रीम कोर्ट अखोई खतंग खुदोंचा पीरिना अखोई इथौ तबुदा पंदनबा अखोई प्रिविलेज खर पीब खक्तने अदो रेटाडी पाउमीने हाइदना अखोइना इंडिविजुअल अमगी अदुगी अदागी चाइबो कोपा अखोइदा आयाबमदा लेतेबा अदुना लोगी मतुंगिना मंगोंदा एक्शन लौबदा अखोइना माइ मतिंग पांगना मरममदा लेतेबा तबुदबु गवर्नमेंट एक्सेसिव ओइब्रा तबोम थोको चांगदगी हेनब्रा हाइदुना अनदर क्वेश्चन नेबा मदुगी मथौदुदी आइना थमजनिंगदी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अदगी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सिंह तौरगदौने पाउमीदी ओनली वाचडॉग और मिरर ओरगदी केदोई सोसाइटी दा थोइबा थौदो वाथोक मिरर दा तारगा अखोई मदु मियामदा रिपोर्टिंग तौबनेबा अदगी एज ए वाचडॉग अखोई इमुंग दा लाकपा हुरान चिंथि तौलाक मिदो अखोई खोंगनेबा एज ए फ्रेंड इमुंग मनुंगी मी जंगांददी खोंगोयबा अखोई माना मसक खंगबा इमुंगी मीनिंग खंगबदि खोंगोयबा अदुना अखोईगी रोल से अखोइना समटाइम्स काउथोपा अदगी हेंजन खलुबा तौबा अदुना आई साइदा अखोइदा मीन हे फागी तरगो लक्नबो खलेबा से येन योममसिदा मी याम चिनबा अद अखोईगी इसा इनाउसिंग पाउमी अमना चंगा आई प्रेस की आई लौजग्रीगे हाइबगी करीमनर को लेयो मरमदे अखोईसिदा प्रिविलेज क्लास ने अखोइना खंजबम खो यावरियो अखोइदा लेबा प्रिविलेज कैनो अखोई इथौ तोबदा पंदरगा मयामना इन्फॉर्मेशन पिनब खक्तगी वाने अखोइदा सिटीजन पीरिसदे एहेनबगसु लेतेबा अदुना आइना थमदा प्रिविलेज खंगबा अदुगा गसाई लिमिटेशन दी काउबई अदुगा गसाई कनना वजानोरेन फजन थंबिग्रे अखोइदा पीरिबा फ्री एनी फ्रीडम आइजे responsibility of freedom exactly damo responsibility of the freedom ji wan do lite ana freedom with responsibility wa gadawni duty ga right ka pun gadawni right ala de khoi duty to gadawne an ani ji jura chatra ga di akhoi freedom di tan ba akhoi gi right ti tan ba duty ne tawning da ba responsibility lawning da dia de aduna akhoi da piri ba freedom si akhoi society si afaba constructive oi ba welfare society im sem nam ne ba destructive oi nam na te welfare society sem na ba pi ba freedom je koina la ne sinar di according to law ma sara adum phang bi ai adu bhabuda koina ma gi duty ga mai ne ga di akoi gi pawmi khunai na ma gi back ta lebi ga tung da lebi ga koina kai um khar de dum to bi ai adu na ta na aina criminal case ma ga mai le na kana ga ma pha ba matam da koina pawmi khunai na pawmi amani haidana koina back to ga agitation tauba natraga maduna issue sakapududi madu akoi against the law ni na madu akoi to docting khale yes ai yulo na wa ai ga hingon gi khanaraga bo noi myam changa ke na war wo ya deba ana swai ji akoi ta kitang as a citizen yo bo ya ba area le ni hai to ga hekta mang yo re pong min hai ga loina bang na khoi gi phan chung moi du di madu area le ga chung ga dam ni hai mi tamon ta tamon di ai tamon ne laphom thok ne taphom de du tamon de han chung ga dai tamon di as a whole tamon थमईबा कनो वाफम नि तमो सप्लीमेंट के थमनि एज होल आइगोन दे थमनि तमो पौमिगी ऑफ बॉम्ब ऑन बॉम्ब ड्यूटी लेबम तो प्रा सिन सिदा ना कोइ मिस अंडरस्टैंडिंग तो उम लेबा पौमिगी वासु नते हाय मितो मोरन समा तो मा गना तो किसोटानो मितो ने खलो पौमि ने खलो नो तसे अदु इदि मी मा फुरसे हेदि अखोइना सामा अपसाइन ताने इरिना से नुपी म रेटर में ए पौमि ने तो अखोइ इथो लेते सिविल सोसाइटी तो नो लेगदरो अदुदि अखोइगी प्रेस की ड्यूटी से अखोइ we are in a public profession अखोइ तैसी सुमनै प्राइवेट प्रोफेशन टेक क्लर्क म हेगा तो लोखर चार यम लेबते अखोइदि पब्लिक फॉर गन सिस्टम पब्लिक इंटेलिजेंस हेरिन पब्लिक की मैप्स वॉच डॉग ने हेरिना अदमी मा असम असोय मानुम तौर में हेरगदि येगा सोयरो सोयदबा येमम तैना येगा खो इदोइने से एमआई से साइन तौनी फाखरे से नाउस तो हाइरि एक्सप्लेनेशन में पीर से हारे साइन तौगा हनजन फारे अदुम यु हनजन फारे मा हन सम फारे हनजन फायना हन की जुमे हेबते अंद लाले हेदोइनते हनकी दुगी मेरे तम जस्ट हो रही है कोई थोड़ी सी बाबा हार हंजन फार में क्रिमिनल लॉयर में है रोमा हजकिन पास है कोई फारी पास क्रिमिनल नहीं थाई ने कि तुम पिकाउ जब लाग बने हनक सुंग फारे हनक फार से तो डॉक्टर मारे थाई ने पिकाउ जब लाग बने हायर के दी कोई ड्यूटी तो उधर कोई प्रेसमेंट दे कोई वॉच डॉग नहीं ना कोई ये हम तो नहीं थोड़ी थोड़ी मैं लोग ये का अचुमरान दी ये लोग नहीं बा अचुमरान दे कोई प्रेसमेंट ना ते यार हायर के दी कोई
se akoi cover to se are cover to se akoi yeng se ati sonda lelong mi halame son mi hale pressment te akoi education to gi ham te thola ga akoi dharna to si mi gi thonam ghair je ham te akoi chumne ge akoi mai to si chumra chum bai I si han tor me han su mai pharo re han anok chung phare hanak phare se kari marum gi no kai se akoi yeng hom the press mo na akoi yeng the ba si pose han yaw da men nei thona ki da kitang phajada ba aruga press ma do porkha jang pusir hai wane aduga sei sida khoina kesu songa is lete akoi di to hun thokni hai ding sai lo gi sta ate profession chak ma na nguni sei sida aina hana amuhana lala mena hanak thong la le hai bun thokte ba yeng thin dring da hanak thoi la le khoina hana hai phare akoi organization ya de akoi tan tho ga tan tho kan de kesu kai de ba ai sida akoi press yaw mane adubo akoi organization rule to khaire akoi profit mange natraga akoi gi image manghale adna ma si ahol roi he kesu kai deba adu law gi mafun la kan si public professional moina adu public affairs ma'am si yengchen ba organization moina yenghem thoi ma halak so isi sokum thok sok to ba isi yengpham ni choi na ye kan sida man dai du la le ma phari du mai phari la le ene ngasi mang article mi yaw ni kan da tablin sing na article iba article ma ene ma si BJP ki yam close ni hajige you ruling dispensation si yam close over me am ni khang da dublin sing se mani jara kan jenu tho kan da slogan law me mi phaya bra hai se leba thoi se slogan law re to ta ta ning dia so adu gi mi phaya bra hai se ene se pan na bra hai se hoi hang mon thui ka roi hang dino hai hang ni ba mi leba kai wai so ene se hoi ba ni se law mi na ga leba kai ga ro adu leba kai ni ha kan ene se bal doin na nata na khoina chalaga sesa mi khom na horosi mi phuai rosi asi moi asi kan policy mai thado si kan to mai to daga di hai mai preventive detention mo to bu da ka le re ba nata bi ne se social media da campaign khang nge na leba kai do re hai bro okay tam adu leba kai ya do ya do hai le je sun ko ga akoi press ki am responsible over position pai line raga se sa press is responsible is ma hai na re na hai do akoi public forum da e public affairs ma'am report or ni achumaran si akoi na mag just ok su sumba suher me ya port khar lai re se flag to ni akoi na flag player ni akoi whistle blower ni ta sina lan ba ya ba jaga lai re ma ya ding him bio coating him bio police him bio no khai si akoi medium se thadrok ni adu na bo akoi press ki freedom of press ka hai do si acho responsibility am lai akoi gi lebak se swer kwa lebak ki ngai kam un uhodo ba the henzen me kwa na tra le hati mechanism kan gi democracy pillar te le map sina u phang da pot la kan se press u phang ba yak ni other press ma to wi yam important way other mo de su responsibility pi ge dam ni hai kan se akoi responsibility applicate to re o khise tang se tawon dai lak chin ki tamo swai da almost same question tamo off born on born habi ki pot tuma du plus ai gi keno profession le tam profession ki mapan thona kare bok chapa yaba in case organization ma natragana body am da attach to botam aduga in case mana wang ma chala batam wang ma chala kan da tamo mi ne khandu hi tamo mateng pangi pangdi haibi question la kun tamo swai si kiam jum jan tamo aduga pam to pra tok da percent tamo si wang ni ngai akoi gi constitution da unjal laga yengabadi no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to the procedure established by law. Article 21 the high. Kana miyo em khaki punchi em dilanai gi ningtam ba hai bise karigum aina magi mutung ina khut thingjan manata amata yaro hena hai bidi okay law budi kada law bano an Englishman's home is his own castle hena koi Englishman amgi mayum sing se magi castle hadi konung ne law dum ne adu mai na koi so Manipuri home is a castle hai mi hai na adu hojik le di si mapung ni nga se badu hoi tam akoi lam si da akoi khanari po si da sangsel hoi rule of law hai ba ma am toi hai ga koi sai da pandi am ban ba ipan rak ta ba khar su mut khium to ba kari dai mut khiu ge koi yum ga si da sang ga khulai pai ba sarkari angam ba sing na ka changni matam da pangchang da chang gi ba gumba aine yeng ka da di permission yaw da di chang ba pon te mi yum si kai ba si ma so ina sum to gi da yar boi ga dum ning gi ba yadi yada ba mapung ngoi to ne ya boi ning adu ma khoi ya gi boi ning ba ne yadi ai gi konthong a si gi manung da lei ba si chang ke ya ba yaw chang da exactly ai to ha ya da ga ni ko kai ba
अदो अखोई दि हाना थुं काव गी चने बि केम हाइद्रिंगैदा केम हाइद्रिंगैदा मसी सुम याहनगेबो अदुना रूल ऑफ लॉ आइबसी गी मचाकसी ख्वाइदि अहाम मचाकसी कयनो मियोय पुनमक से अवाब अनाब अयेक अथिन पीगे हायरबदी लमतम दुदा चटनरिबा आइन अब खक्की मतेंगना अदुम तौबा यायना हाइबा पोतु नत्रबदी यारो हारिबनी अदो दि अखोई पोतु सुम लायबा प्रिवेंटिव डिटेंशन देन से एने से आइसी प्रिवेंटिव डिटेंशन की लॉ नी होय अदो दि कनाव मी म फाबा याब्रा मा सु कदाय हो लालुरबगे कमदो बगे ना हाइबसी थिबम थोकपा नैनबम थोकपा कांगुना नैनरगा मसे लेबा की मांग न पोत अम तौरे हाइबसी मचा सि लेरे हर कदा सि खुद सि थाबी आदोरी यस अनि सुबदा कन अदो म मियो यमगी निंगतम बसे मांगहल तारगदी लेबा की लिंखतन लेरिबा वायन संगना माबु विचार तौगदु कोर्ट मसे सरकार के लोसंग मी ओइबिगेब्रा मिचम प्रजा ओइबिगेगा चप मानन येंगने हाइबनी रूल ऑफ लॉ दा अदो अगदी अखोइना कनाव मी मथक हेबियस कॉर्पस की केस का कनाव मन थारी इब मतांग कदाय करी की दम थारी नो मी की निंगतम बायसी ममन याम यामेबा मसी मरम याउदना मांगन बया दियबा अदोरदी मी की निंगतम बदु मांगन बय दमक्ता मांगन बय यारे ने पीरिबा आइन कक्तने पीरिबा दुगी पथाप तुगी मनुंग दि खजदंग हेलमबदी अदु आइन फारिदु लाले एक्जेक्टली फारिदु लाले मसी ngambase high court of the supreme court the habeas corpus thar ka da manipur ta su gawati high court na marak ta lai nge matam da yam thado na yer picture ma soi no phangni adu dum lei adu na masi ma adu na khoi na rule of law gi wa si haiba matam sida am ofam mumung lai adu kai preventive detention gi law si kada law bano khoi na england na tambiram mane ha judi kaisu yan ni alete adu ra gadi england di america ga england ga di war gi matam khakta dani preventive detention law ma leirisi hoy aduga war leitaba matam dadi war isi declare tolkum jangi aduga lan ama tholokko matam da lan gi manung da season nanda bo oina thamba pot ase akhoi moi dei matau tam taragadi akhoi sadum khara suning tamluna akhoi ning tam pamne ni se khoina ek uba khuding makke ba asning ta ma lai tu puludi pharu dradi masi pangang dangang ani hain globa asi chumde khanba mi ne ai lalamba yai ko ai lalamba yai ba adu akhoi da du thajaba mi ne ba mi se mi si ekta papun da pungadam ni pangfa da phagadam ni het togodom ni aina uba si di khoi chumde ai lowi okay da khara di thadok mi lam thadok tu syam le ri si di america da kari le ri si di kai no khoi samana matam ni hingmina ba natro adu di samana matam ni hingmina matam sa khoi khara spoil ba ne khoi khara wat pa ne abi wadu di karsu leite ba khoi mara madu nei khoi ni yeng matam da 2005 तक का होजी चले इबा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक ऐसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सी रिडिफाइन दौरी नि अमोना पिरे इमे सिदा पाव सी पीबी होने कना गोबना हाइबदा लेबा की मांग दब ताक दब दु लेबो पाव दी पीबी आदि का ने खरा हाइब नत्रगा दी सरकार की लोसंग दे लेबा ई पाव मयाम निंग से लोइ खंगगे आइना सी यागा दब की आइन सी एक्जेक्टली मथंग ओन ताउबी मरुन ताउ इन हंगिरमी ताउ सप्लीमेंट तव तौनबो यानि ताउ आइना हंगिरमी ताउ मरुन वर्किंग जर्नलिस्ट है डिफिनेशन एक्जेक्टली तमो याम सांग सु खितंग पिरमते अदुगा मेन ओन तमो जिसे पौमी फारे पौमी चेन में फारमनी अदुगा मयाम सपोर्ट तौते है पोस्ट तमो सपोर्ट तौम कई थुई कमाइन तौदिनो है तमो अने सपोर्ट तौदरे साइ सु थमजरे को माय ड्यूटी का मिले फाबदरे को सपोर्ट तौबम चांगे अदुगा क्रिमिनल केस त तौरगदि अखोइना सपोर्ट तौबसे अखोइदि चुमदे खाली मारदि अखोइना क्रिमिनल दुबो को सगत बने लवे अना होजिक लाइसी फर्स्ट केस क्रिमिनल केस में लेनो फारे मदु लाबे सुमाय दुदि तोंगा बमनि अदि अनि सुब केसु क्रिमिनल केस के मरि लेनो पोतने अरे दादी केस अनि दुदा वेदर जज ना थादो खिरा थादो एरा दुना अतोपम नि मदुदि जज गि वानी अखोइन खांगरे अहाम फारुरे थादोरे अखोइ अदुसु अहाम मदुदि अखोइ म्याम चंगना हाइरुबने सै थमजरे अनि सुब था फारे थादोरे अदि मतुंगदा अहुम सुब फाबदा sorry ahum subo phaba haigedra ani subo phaba aham bodra khom yam jang thadore ani subo da phare aduga nsa ta thokre habne nsa ta thokri be potu da akhoi myam gi tabadu yaningi yaningdi haiba potu khara wali habdu ne asi myam thamai se ada akhoi na thamjari ba akhoi na khanjaningi di sigumba nupa si akhoi ga mate khara totna bada akhoi ga wari sa bada akhoi na haiba tabi gedram ne अखोई मागी कनो खरा याम कन हाइरुबदी नुआइबो पोति नत्रे पब्लिक डिस्कशन निना अदुना मतुंग द तोरबो थबक तो अखोई न मदुदे यावदे अखोई माइजी पाकने बि थाजदबदो अखोई फावयो
मरमदी कनोदा अखोइना अहामदा हाइजबदा माना ताबिखिद्रबने फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन सिगुम मयाम सि लैबनिना फारिबा केस तुदगा क्रिमिनल केस ओइबनिना मदुदा अखोइना यावरबाइसे अखोइजि लैबाकसिगि लॉजि सुंगै हे नैनादबा सुखंगे खंगदबा प्रेसना पक्तौदो तौबदौना मीन उगिदबो पोलम यावरे अदुना अखोइना मागी पाव हाप्तबदि नते इशुदुदा अखोइना फुल्ली बैक तौदे हाबि वदने पाव हापी से छात्रसिंगना धरना तौब खोप अखोइ लोय हापी प्रेस रिलीज हापी इवन अमजुगी थौ पुबसिंग चाइबा प्रेस रिलीज बो अखोइ हापी अखोइ हाप्तब नते तौरिबो सो एज होल तमो वर्किंग जर्नलिस्ट ओइगेरा ओइरोरा अदुना मनी अदुगा मान तोइ थबक तू इन केस क्रिमिनल की मोंग सदर अगदी सपोर्ट तौदे हाबि क्रिमिनल केस तदि अखोइ कनागु मतुंदसु तौरोयो क्रिमिनल केस त तौरागदि अखोइ मरो पांग ओइना सिमदि अखोइ तिनबनि खितंग येंबियो हादुना अदुना तोंगामा मिगो अदुगा एत फ्लेटली माने तौर खुदिंगी जर्नलिस्ट तौरदि अखोइ सौगने दु अखोइ लाले ओके तमो तमोदि मरुइना ममांगिदा म लाले हारगा हंदक तौरु हेत लाली हाइ बदिदि जजमेंट खितंग थुमनि हाबनि तमो अदुगा मरुइना तमो साइ थंबिबदा अखोइ यिगुम थो हेबनि तमो फर्स्ट ऑफ ऑल watch it happen tamo aduga matung ina ekoi action to godam hem tamo yeng khara wapal gi mami tawra tamo as a whole man to gudu tamo social media ru na ichai chare tamo re tamo hoi hoi adugi pot tamo krai bok chang bai ya da si ma dang sene ko hai criminal case ri chang oi hai na adu aspa to kan khoi kro chang ino aspa to kan mi pha re kan de khoi na mi la ga pulop khong kre aspa su law ni na ta sing hai da khoi law ri ani de hai wa ne ba aspa matung ina mi la pha ra me आमी लागा नहीं खाई रमे हाई कांसिल कोई चले इरी आमी ला नहीं खाई रमे मी सोए ले अदि फाबम थोकते ना लौरे फैमिली ने दो हाई कैसे वो फसे इरी उसम तसे ना हाई कोई फार हजी जनरल में मी सी जर्नलिस्ट नि नती है वो उसने टेबा माज फारे एनएसए ऐसी पाक अप्लाई तो पोंटे हम जब कौन है ना वो लॉ ने तसे ना हजी इंटरप्रिटेशन बो हाई नेशनल इंटरेस्ट सो ए हाई कमाई तो सो नो हाई कांसिल कोई नहीं ना बरो हो चपचान तारो करी करी ना नेशनल इंटरेस्ट सो है तकंदा स्माइ तो वो याम तिने एक्स्ट्राऑर्डिनरी होइबा एक्शन हम लोकल कांसिल अखोइ तुमिल थोक दिया है तसे ना कोई ना मास जब सपोर्ट तो से मान चुमी एन हाई नती मा चुमी मा तो से कोई सपोर्ट तो से अमगी प्रेस मैन थादो हाई नती सुन देबा अखोइ हाई extraordinary over when aspataro mi armina खुन्नमा ने खैर में खुंदगी न तो अमंदा तो सुमी इमुंग ने चंगामगा मी फार पु चखरे कोई चल फार पु चखरे फैमिली ने तो दो हाई खोले न पावरी इरे न मया खंगले होय तो सिरवा अखोइ सेदा मी मसो अखोइ हजि जिक जेनि सिर फारे ना फाब सिर थादोरे ना थादोक पे हमको फाजले अद फाजन गानसिदा हाना कोन थादोक मी मा एनएसए पाला थाजले एनएसए कोइ मफम खुनि मत कंट्रोवर्शियल लोइ ले के इंटरप्रिटेशन सिदा नेशनल इंटरेस्ट हो एकदा कमाइ तो नेशनल इंटरेस्ट कमाइ डिफाइन तो के छात्र खरा सोमदा गनसे गनोगी जेनु छात्र खरा स्लोगन नाउ लेर में नमस एनएसए पानी आब्रा कैसी अंगसे हाइजर आर्टिकल तबलिन सिंह ने आर्टिकल ngasi mong tholi han ne le ngasi mong tholi siwa एनएसए से के मुथल बम थोकरा सिबो कमांडर नेशनल इंटरेस्ट हो हाइ रिनो अदुग सिगी मदम पॉलिसी लादे हाइना सिमो क्वेश्चन जे कोइ हमगम थोय ने हाइ तसिंग हागदि गन मी भारि जो प्रेस नि प्रेस नते अदु मालो देसम क्रिमिनल केस नते दे कोइ लॉ से दा राइटली अप्लाई तोरिब्रा हाइ जे कोइ यमम थोय प्रेस होइना कोइ कॉन्शियस कीपर होइना अदुगा वॉच डॉग होइना तोरि चुमब्रा हाइ जे आइना चुमी चुमदि हाइद्रगसु ए स्वाइना माय फैमिली ने हाइ मा फागी गान से एरेस्टमेंट उपिरम दे आर्टिकल 22 दे एरेस्टमेंट उपिद मरम पिदे दे हाइ रे केम हाइ दे कोकल फोग्रे फाग्रे फाइन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोल याव गान से खोइ तुमिले थोक दे खोइ जो वेस्टर्न इंटरेस्ट याव माल एकिरि तामो तामो ने इंडो पुत लक्षण मी तामो मरोइना मी फार मे तामो हंदकि मतांग कि फारोरे थादो मी हाइबम लेरे प्लस मथंग फाका दति केम हाइरमद्रे अदुगा केम हाइरमदन पुरकान एनएसए पाले मी तामो मरोइना एनएसए से तामो दि चाहि बि तामो प्रिवेंटिव कैनो डिटेंशन है तामो मसिगी डिटेंशन तामो हाना तौद्रिङैदा मसिगी बोर्ड फमब्रा तामो देंगा साइ तामो थाउम ले फम हेम तामो एज होल एनएसए पानबा यातगा पार्ट विदिन 3 मंथ्स ता थाउंगी कैनो दिन तामो अदुगी मसि पोसे तामो यानिंगब्रा यानिंगदब्रा से हाजिने तामो मसि सब्जेक्टिव सैटिस्फैक्शन ने कवि आइन लुंदा दा हाय डिटेन तौदरिबो अथॉरिटी दुना थीबो हुबो खरा तौरबो मतुंगदा माना करिगो पोत खरा फंगगदी अहम एक्शन दि माने लोबि है हाय मसी आइन अदुम पिदोखरे पुलिस हजिक चिंगने तो मी फारा पुंग कुन मरी दे तो थम यारी सी लो तो कराव में चिंगरे मा तो मरानम ले रमे है ना फारगा पुंग कुन मरी दे तो थम यारी सी सीआरपीसी दा मदो पुंग कुन मरी दे मतुंग दा मजिस्ट्रेट तो पुथो मतुंग दा मजिस्ट्रेट तो येंगगा मचिक चारम रदि खोलम रदि बेल लगा थादो कोतोक तो तोबि चनबि लेरिबा सुमाइना प्रिवेंटिव डिटेंशन दा मी अम फाबा आइना हाइबा पोत असि अहमबगिदि असुम फारेनि ओके असुम फारेनि अहमबदि हाँ भाई ये मरम नेरेगा मरम दुदी यावनी
मरम दुदी यावगनी मोने का हन्ना तौर कदोबा हन्ना तौर अदि हेन खुदों थिने गदोबा पोचे मतम भरी इंगदनबे दम सही फजन पुम सही हम नेम थम यारे जी हुजी कनो द इने से विदाउट ट्रायल था अहुम दुगे साई मी म फारबदी मान तौरिबु सुमि सुमदे न नैननबगी दमक्ता एडवाइजरी बोर्ड अम त पुथोकनी कायबदुसु आइन से सुमन चलदी अदुम इफ फजब जाने मुन्ने येगोरा यारमद्रगदी एडवाइजरी बोर्ड तुना अदुम कथल लोरे कनो फर्दर डिटेन तोबि यारोय अहम बगी कनो दुदी अदुम था अहुम दुदी अदुम नि लेता मालेन खांगबगी फिल्म खांगबे अदुम अदुगा अदुई मतुगने येंग तांगवी लोसलक तांगवी लोसन जाय तांग अगर हंगे तांग मरुना मपानी पाउ हाइबदे तांग नेशनल चैलेंजिंग करिसिंग मसिगी फाबा पुनबई मतंग मरु एनएससी करिसिंग के पाउ याम तवी तवदबु हुजि हंगे से तांग मयाम हंगे से मपानी तवी अखोय साइड तौतुक दिगे नो सपोर्ट तौक दिगे नो तांग तांग के साइज मानाम तौरे अखोयना मी खरना हाइबताय मीडिया कैंपेन लम तौ मीडिया कैंपेन से अखोयगी सी रियलिटी से करिनो जी खंगबजी खर वाटबा ओके साइ प्रेदम दोजी थंबिरे अफस्पागी दा अखोयना इमुंग मनुंगी मीगी करिगी पाउ लोय फोंगयाना अदु अखोयसु फारिबा मिदुगी इमुंगना हारगो पाउ फोंदबा अमते यावदे आइ खल ओके दावा अदु लोय फोंगे अखोयबु एनएससी दा पालिसी फई फते लाली चुमी हाइबगी क्रिटिसिज्म जे अखोय खर वाटके हाबदु वानी अदुगा मदु अखोयनि याम कन तौदुदुना अमजुना ngana wari ama logreba adagi mu hana farusu criminal case hoiba akuma farusu criminal case hoiba criminal case ani oibanina government yamna mari leina ba machak sing jil leiraga tawbu oirongani hena akhoi na khanba adu loko ta thingna jarga lor ko na tawjagadamni hena akhoi na leibana ne ara ta singbadi mapan gi media sing na di real kana se issue je khangba je aidi khara wale na khaleba mardi leiriba po sing ji moi ta sing na khangdri aduga mi khrana haiba potu da taraga maduna 100% chum hena khanbane ba इनेसे सुमदे फति हाबदुदि अखोय सु लोय याय इनेसे एक्सी अखोयना अखोय गि जिकि डेमोक्रेसी द चना निंद्रे चना हनिंद्रे सि याय लाइक अफसा सो अखोय फत्रे हारिना सिगुम सिदे अखोय गसु गाइदि याय बो लाइदि लाइरि अखोय फति हाबदि अखोय सु फति दि खंगे अदुम खंगे याय अदुगा तबदबु गवर्नमेंट तौराइबे एक्शन जी लाली नत्रगा चुमी हादुदि अखोयना कमै बिदबय वादने अदुगी पोतुदनि मरमदि कनोदा मीदुगी तौरिबा क्राइम दु कदाइ फाउदो वांगला तौरगे जे अखोयना खंगदबा अदि मंगोंदे तौरिबा चार्जेस सिंदो अखोयना कॉपी तालुदबा एक्चुअली तामो जस्ट कमिंग टू यू तामो मरोइना नेशनल चैलेंजिंग ना तौरिबा अखोयना तौदबा सोय मतंगी मग तामो सप्लीमेंट सिम मतंग हाइ डिस्कशन आउट आउट होदो कान से आर्टिकल 22 होरिको मीसी हाइ क्रिमिनल केस होरि अखोय वांगांग होय हाइसे क्रिमिनल केस फायर को मासी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी मासी प्रूव तो मचंगेबा सी मांगसिरा अखोयना केसु अखोयना मायाम ओपन होबदु केसु काइदे अखोय प्रेस की धौ खंगदम अदु लाले हाइरगे प्रेस पुलिसना अमा फारा कान से ए अबसि क्रिमिनल केस अखोय इजरोइस मतंग इरसो अमा फागरे हाइबदगी हिरोइस यादे अखोयना चप चाबी फारिबे सर्कमस्टांस करिनो हाइकसि इभम थोय तसेना हाइरगे अखोयना साइगे फारिमिदु अब केस कोर्ट पुथोरना मना लेरे हाइजबडी मास इनोसेंट नेना आर्टिकल 20 नो हाइरेको आर्टिकल 22 सा हाइजे प्रिज्यूम गिल्ट इनोसेंट इंटरनेशनल लिबरल लॉ खिरमगि ले वरगा ते सिसे का एना याना हाइजे किबा इंटरनेशनल लॉ से इन रेटिफाई तौरगदि आई लेबाक इनकॉर्पोरेट तौदिया आई कॉन्स्टिट्यूशन आई लीगल सिस्टम इनकॉर्पोरेट तौदिया देबा अदना खोयने ह्यूमन राइट्स कनगी चार्टर से 948 साइन तौरो मिना इंडिया से सिमियाम से खोयदा कॉन्स्टिट्यूशन हाबलक दिया दे अदि मदुंगना मी से फारगसु innocent we have miaurina sigi mayana mapani tawmde si judgment su pawsi phang bin phone dem tam urapagi kamai tawno haje somde silent press silent or pai sade me the notice organi ke su paw ma yor kan sa somde me phare pta dem i kan sa me phare le phone tawna ngoni ado me phare ko ke no ke ina khre ko somde ina de ha kan de ka you know me alert tam tawtan e ado se government loi lai raba ka heje no hanglar tam hena ha ba adu ma me haji ne se moina alert to mo de alert to me phare फाकान से एनएसए पाले है कान से अमर केरला रो कश्मीर रो से एनएसए द मी फारे हता मी एला तो कमाइन एनएसए फारे से है ओकन अस्वाद मी फारे कान तो इसमाइल कैनो द याना कंट्रोवर्शियल लेवल लो ने तसिंग हारे के देबा कमाइन तो मी सी नेशनल इंटरेस्ट हो कान नेशनल इंटरेस्ट इज दे आइगी तसेना लो द फन सेम सीन नेशनल इंटरेस्ट न तीन थम मगरि फाबा अजुना तबे नेशनल इंटरेस्ट हो है कान द तसेना एग्जीक्यूटिव ना इंटरप्रेट तो निमु तो रगरि डेंजर फेस मैम लोइने रिकग्नाइज होलेना द एनएसए द मीम फारे है हेने हेक हाई कान सदा मीरम अलर्ट होनेबा अखोय लेबाक द अलर्ट 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 याव तमन लुसिन तमो मरुइन तमो तसेंगबदी इनोसेंट until problem have hek like tawdungi de habi question le tamo aduga NSC matang lakan de thau ngai bi matang thune tamo kamai tamai thamin ngi tamo mari
Madhuti punitive detention go away. Hey. A person is deemed and accused is deemed to be innocent, so long as guilt is not established against him in high way. Madhu punitive detention go away. Preventive detention I see the mana karigo maranam torubagi court a bichar tauraga chumishum de thiraro. Pangi masak to the mukta masi fajan and thamba either car lady haidana. Aduma ainum lady yaremi. Okay. Mobi in a high jump of the palm the money, lady. Aduna. She did some Tokidori, I don't know, quite Fabatico. Masida a Papa court, Amana interpreter of the Michael Lali Kaido to Hirak Navagi, San Sida Aquina, court na Masi, Swahi over the NSA order, detention order, is challenge to Rokanda, court ki Rayama Koi Pame. Thank you. Now be able to go and that Tamodi Masi, you like people to Gasiki is an element for same Mapum Parvito and Lusala Kodeka, get some about the target. Nasiki Damokta Impake News Gage and Manipur, Matangilo Senator related to Tawoto, Akogi, Barik Chumba, reporting Adugo Mapan, the Toiba, Lamde Toiba, Kangwinning Bar, winning Ball, the Impake News being down review. Nasiki Damokta Disha and the kind of Thank you.